तांची पॅक घेवन वांगा आयला काडा वयर बोतोडेच तुमकां सांगो काडा घेवन जायते जाण जुगार खेवता थोडे टायमपासार कोत्तात काडांनी खेवून काडा वरवीं थोडे देवाचो उगडास कोत्ता कोण भाशेन ते हांव दिता तुमकां सांगो देशाचो झुजारी ए पोरी रोजार कोरी पवित्र पुस्तक त्या गांवान जायनासलें म्हूण वापरून एको आमकां सगळ्याक उगडास कोत्ता आमकां रोचतेल्या एकल्याच देवाचो तुका पवित्र पुस्तकाचे दोन भाग नवो कोरार तसोच कोरार तो आदलो तिको देव बापूत आनी पिसान पवित्रित्वेचो मिस्तेर तो व्हडतो चारकू मारकू मोतेस लूक जुआव राशू व्हडतो मान बरोयतेल्यांचो पांचको आमकां नियाळ कोर म्हणटा दांतले पांचाक वारी जोयती वोत जाल्यो तो सौको सांगता रोचनारा देवान दिसांनी संसार रोचला म्हणून सातवो दीस तो देवान संसार रोचून सातुगूच पिसो घेतलो लोतो आठवो कोण आयता नोवाचे फामिली फकत 8 जाणांकूच सालवार केलो लोतो नवको उगडास कोत्ता लेप्र जालेल्यान 9 जाण जेजूक दिन वासूक विसरलेले तो तावको बागेवन मोइजस सिनाय दोंगरार दामेत घेवन आयलो लोतो चेको पयलो देवाचो आंज बोडवो आपलेच मोस्तेन जालो लुसिफेरी फेरनातलो ही राणी आमची सगळ्यांची सायबीन माय आनी तो राजा तिचो पूत जेजू सोडगोंडार तो बारीक नदर मारून पळय जाल्यार वर्सां 360 आनी 5 दीस ते आसता तशें चाक्के काडाचे ते पॅकींग 360 आनी 5 तिबे ते दिसता बोनास आनी 2 काडाची इपे तितलींच सेमोना वर्साक आसता जशे 4 वेगळे काळ वरोस बोत्ता तशे स्पेट्स हार्ट्स फ्लावर्स डायमंड्स पॅक घोट्टा ते गुणे धाकटुले काडाचे पॅकी वरवीं सगळ्यांनी हाडून देवाक दिन वासूक फावो जुगार घेवन आमचें जिवीत वगडावचें न्हय जेजूच्या काळजाक कसो घालचो न्हय गावो काडा वरवीं जायतेंच वायट बरें येता पूण बऱ्याकूच ताचो वापर करूंक जावो बरो भोग तुका सत्तर देवाचो पवित्र पुस्तकूच न्हय पूण काडा पासून एक पुरावो जेन्ना तूं काडांनी केवता जाल्यार पासून उगडास धरून नियाळ कर एक काडाचो तेन्ना जिवितान पासून फेलीज आसतलो वायट दीस आसल्यार पयसांतलो जुगार घेवपाचो